ni video zitandukanye ariko kandi zose zishingiye ku gitekerezo kimwe cy'umukobwa witwa Jessica w'inshuti ya Orca, inshuti zo mu bwoko bwa Kirawe, bari inshuti magara kandi nyuma iyi nyamaswa ikaza kumwivugana. Ino video imaze iminsi icicikana, reka tumenye neza ibyayo. Reka duhere ku byino nkuru ivuga ndetse n'uburyo yamamaye igasakara mu hirya no hino. Ikinyamakuru cyitwa The Economic Times cyatumye ino nkuru yamamara cyane nyuma yo kwandika yuko umukobwa w'imyaka 23 witwa Jessica Radcliffe yari myiriko n'inyamaswa ya Orca maze imyaka bayikorana, hanyuma ariko inyamaswa ikaza kumwihinduka ariko nyuma bikaza kurangira umwana w'umukobwa apfuye. Ikinyamakuru cyari cyanditse yuko uyu mukobwa inofi yamwatatse, hanyuma nyuma akaza gutabarwa ariko kandi bakaza gusanga yavuye amaraso menshi. Ikinyamakuru cyari cyanditse yuko n'umukobwa yari amaze imyaka myinshi aziranye na Orca kurya n'imyiriko bari bamaze basanzwe bakorana. Nyuma y'ikinyamakuru cyanditse bino, abandi bantu baje bakomerezaho maze avuga ko Jessica ubwo yari mu myiriko bari bahari ndetse ko uyu mukobwa yari mu gihe cy'imihango maze inyamaswa igakorwa n'amaraso igatakaza ubwenge, ari nabwo yibagiye igihango n'ubucuti bwayo na Jessica maze ibintu byose biraba. Nyuma abantu bose ku mbuga nkoranyambaga baje bakabiriza ino nkuru, bandika byinshi bitandukanye. Bamwe bavuga kandi banemeza yuko byabaye bahari, bamwe banemeza yuko byabaye muri Brazil, abandi bavuga ko byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make buri wese nawe yari ariyo azavuga ibye. Nyuma y'umunsi kino kinyamakuru cyanditse ino nkuru bwa mbere ndetse ikanamara kandi mu buryo butunguranye. Ikinyamakuru gisanzwe gikora inkuru zacyo nyinshi mu Bwongereza. Ubuyobozi bushinzwe itangazamakuru ryigenga bwatse amakuru yose ajyanye n'iyi mpanuka kino kinyamakuru, arimo nk'aho byabereye, igihe byabereye ndetse n'amazina n'imyirondoro bindi by'uyu mukobwa. Ibi byose kino kinyamakuru cyarabibuze. The Economic Times isaba imbabazi maze avuga yuko batangaje inkuru batagenzuye neza, bahita basaba abantu kujya bizera ibintu bafitiye igihamya maze bakizera inkuru yuzuye. Abangaba bose bandika yuko ari inkuru bahawe n'umugabo ndetse nubwo akabaha video ariko kandi byose bakayipostinga batabigenzuye. Kino kinyamakuru cyavuze yuko kitari kizi ino nkuru ishobora kwamamara ndetse nyuma bahita bayisiba. Mu Bwongereza rero mu gusaka kino kinyamakuru rero bose bakora izindi video bifashishije ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence, maze berekana umukobwa witwa Jessica ari bwana Kirawe cyangwa se Dolfine. Yose ni video za kino gitekerezo cya bivuze ko video wabonye zitandukanye zo nabonye, ariko zose zikaba zituje icyerekezo. Zimwe zerekana uyu mukobwa yambaye imyenda ijya gusa umuhondo, izindi zikerekana umukobwa yambaye imyenda ijya ubururu, imyenda ariko witegereje neza ariko idasa n'ifi yo mu bwoko bwa Orca. Bivuga ko yari n'umukobwa nayo ubwo yitegereje ubona yuko atari ifi imwe bitewe n'iri koranabuhanga ndetse n'ahantu uyu mukobwa yari ari bitewe n'abantu barimo kubona, wabona yuko neza ari video isa. Nyuma yaho rero abandi bantu batangiye kubisamira hejuru bacicikanya zino video zigera kure ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'izindi video zanakozwe n'inyamaswa ry'uno mukobwa mu buryo bugaragara agatabaza ndetse akavuza induru nyinshi. Hari n'izindi zigaragara imuca akaguru, izindi zikagaragara imuca amaboko ndetse izindi ikagaragara imukomeretsa ikamujugunya hanze akava amaraso menshi. Bikanongera indi video none imugaragaza imumira n'ibindi byinshi, byose bihuje igitekerezo ariko kandi mu by'ukuri bidafite aho bihuriye mu kuba ari video imwe. Ikindi kintu natangaza ryari ryose kuri no manuka ryaba ryaravuye ku ruhande ino manuka yaba yarabereyemo, n'ubwo iyi nkuru ya Jessica bisa n'ahari kirimo kuvuga cyane kuri ubu. Nyamara ariko ni inkuru igiye kumara ibyumweru 2 igarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu Bwongereza. Hanyuma rero umuntu aramutse yakoze ino manuka aho yayikoreye haba hambere mu kwihanganisha umuryango ndetse bakanasobanura ko ibintu byagenze ndetse no gutanga inama muri rusange. Gusa rero kugeza ubu ngubu ibintu byose nta byabaye uretse gusa no ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byongeraho yuko amajwi yumvikana muri zino video ya RIAI ndetse ranavuze induru benshi, byose bikamenyetso bihuzwa nuko ino video nta kuri kuyirimo. Ikindi kuba ino video yarabereye ubwaho hatarigeze havugwa, bamwe bakavuga yuko byari muri Brazil, abandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birekana yuko ino stade cyangwa usanga bino byaberaga nta zindi ryo ryigeze ritangazwa. Ibyo byo bigakomeza kwerekana yuko ino video nta ihuriye n'ukuri. Ikindi kintu uyu mukobwa witwa gutya Jessica Radcliffe ntabwo abaho. The Economic Times cyari cyavuze ko Jessica Radcliffe yabaye muri myiriko imyaka irenga 10 gusa, ariko ntabwo byize bavuga niba ari umunyamerika cyangwa muri Brazil. Aho kugeza ubu yari muri ibyo bihugu byombi. Kugeza ubu abari imyiriko itandukanye nta hantu hazwi habe no myiriko haba harigize hemezwa yuko
bamufite muri data zabo mu myaka yose. Ahubwo ahangaha rero nibwo haje kumenyekana ibishobora kuba isoko y'inkuru kugira ngo yandike muri kino kinyamakuru cyane Yabanje bwa mbere. Uyu nguyu ni umugabo witwa Tanka, yatanze ubuhamya ku rubuga rwa X yuko ari we wahaye umunyamakuru wa The Economic Times akamusaba kwandika ino nkuru bwa mbere. Uyu mugabo yambwiye ko ari umwana w'umukobwa witwa Jessica Ratcliffe wishwe n'ino nyamaswa yo mu bwoko bwa whale. Nyuma rero n'umugabo amusaba kwandika ino nkuru. Nyuma n'umugabo yashaka kwereka umwana we akamubuza gukunda zino nyamaswa kubera ko n'uyu mugabo ubwe azitinya cyane. Buryo ataje kumenya yaje gushiduka ino nkuru yamaze kwamamara. Uyu mugabo yanditse ko ubwo yabazwaga amakuru ya kino kinyamakuru ajyanye n'ibyabaye yese ajya kwihisha kuko yarabizi yuko yabeshye. Ati rero Jessica nawe baho, ahubwo ni igihangano cyanjye nahimbye izina maze nkoresha ikoranabuhanga rya AI so kino kinyamakuru kubyandika no bisemera hejuru. Mu by'ukuri uriya mukobwa ntawe baho, ni igihangano cyanjye, abantu baranyiganye. Ibingibi rero biniyongeraho ko zino fi za killer whale ari inyamaswa zahawe isura mbi cyane muri ubu buzima, izwi cyane nka we yica abantu, igafatwa gutya bitewe na filime cya documentary itanibagiwe ariko ubuhamya bumwe na bumwe byose bikagaruka ku bwoba zino nyamaswa zagiye zitera abantu. Nyamara ni inyamaswa zishobora kwiga nk'izindi ndetse zikanaza mu zizi ubwenge, aho ubusanzwe zikorana n'abatoza bazo buri munsi nta kibazo kuko bimeze mu zindi nyamaswa nk'imbwa nyine zamaze gutozwa. Abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga rero bavuga yuko hakwiriye kubaho gukenera kugenzura ukuri mbere yo gukwirakwiza amashusho, amakuru ndetse n'ibindi. Ariko ni ibintu bigoranye cyane muri kino gihe cy'ikoranabuhanga cya AI. Hax Vincent ni umuhanga muri AI, akaba n'umwe mu bantu bagize byinshi bakora muri iri koranabuhanga. Ati kimwe mu bintu bikurura abantu ni inkuru zidasanzwe, kuko zino nkuru zidasanzwe abantu bose bashobora kuzisangamo kandi bose zikabatungura. Biragaragara ko ino nkuru ari igihuha gusa. None twitwe twamaze kumenya ko ino nkuru yari yabaye, ariko twitwe twamaze kubimenya gusa nyine kuza ubwira abantu ko ari igihuha kandi bari kubyirebera no kutabashimisha ko bashaka kumva ibintu bibangamye kurenza ibyo bazi. Nyamara ukuri guhari, iri koranabuhanga rya AI nubwo ari ryiza kandi nanone abantu bakwiriye kwiga kumenya yuko ryanakoreshwa mu kubayobya, rikaba ryakoreshwa mu kwangiza amazina ndetse no gutera ubwoba bidakenewe, byose bikaba byakorwa hagamijwe kwamamaza ibintu bitari ukuri. Ibi ngibi rero bikaba byerekana yuko ari amashusho ndetse n'inkuru zivuga kuri Jessica Ratcliffe ndetse na kino wakita nk'igitero cya Woka irimo kumwivugana bitewe na video we wiboneye ari igitekerezo cyateye amarangamutima akomeye benshi. Ariko kandi ibimenyetso byose bikaba byerekana ko nta na kimwe gishyigikira ibivugwa yuko byari ukuri. Ni inkuru igaragaza akamaro ko kugenzura amakuru mbere yo kuyasangiza abandi, icyarimwe no kwitondera ibigaragara byose, cyane cyane muri no minsi y'ikoranabuhanga rya rikomeye rya AI nko kuri internet. Uretse n'ino video wahasanga ibintu byinshi cyane bisa nk'aho ari ukuri, nyamara ikoranabuhanga rya AI kurya kimwe mu mpungenge zikomeye z'ibihe biri imbere, uburyo abantu bazabaho mu bihe bibi birimo kutamenya ukuri neza maze bakajya bizera byinshi bishobora no kugeza ubuzima bwabo mu kaga. Niba rero nawe uri umwe mu batekerezaga yuko ino nkuru yaba ari inkuru y'ukuri, nibyo ngibyo nta byabaye. Amaperezida yose yakozwe yerekana yuko ino nkuru ari ikozwe mu ikoranabuhanga, ndetse nimba warabonye video nayo yamaze kwibonera yuko ari video ubwazo zitandukanye